Dumelang bahaeso la moetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC 2 empa ha re qale ka dihlooho tsa tsona. Next year we are not working for coalition, we are working for outright ANC majority. ANC e batla ho hapa dikgetho ka kotloloho ntle le ho kopa thuso ya mekga e meng ka mora dikgetho tsa naha tsa 2024. We know a lot of each other. Like they're going to analyze us. We've analyzed them, and we're feeling really confident. Dipapading Afrika Borwa e tlo botsana dipotso le Sweden hosane papading e bulang Group G tournamenteng ya mohope wa lefatshe wa basadi. Mongodi e moholo wa ANC Fikile Mbalula o re mokga ha o sebeletse o theha mmuso wa kopanelo empa o ipokeletsa bongata bakeng sa dikgetho tse tlang tse akaretsang tsa naha. Mbalula o buile sena sebokeng sa bo13 sa mokgatlo wa basadi wa ANC sa ho kgetha boetapele se tswelang pele Nazareth ka borwa ho Johannesburg. Ke barumuwa ba fetang dikete tse 3 sebokeng sena mme mongodi e moholo wa ANC Fikile Mbalula o etsa boipiletso ba hore ba sebetse ka thata hore ANC e hape dikgetho tsa 2024 le ho qoba puso ya kopanelo. Next year we are not working for coalition, we are working for outright ANC majority. Not arrogantly but politely, because the ANC deserves to be returned to power. Anyone else can stand and raise their voices, but the ANC, we will work very hard to ensure that it returns to power without asking from anybody. Mbalula ore nako e fihlile jwale hore basadi ba tshehetsane. Don't always fight for men to lead in the ANC. Niyalwa nanamhlanje niliswa ngamadoda kule conference. Mopresidente Ramaphosa o lebeletse ho tsetleha puo ya ho kwala seboka hosane. Setsebi sa dipolitiki Professor Godfrey Mhlongo wa University ya Northwest o re mohato wa molekgotla wa ANC wa ba setho sa Patriotic Party masepaleng wa Solplaki o Kimberley o tla ama ANC dikgethong tse tlang tsa tlatsetso. Baai ba hlahisitse maikutlo a fapaneng ka mora ho itukolla mosebetsing ha molekgotla wa ANC ho ya mokgeng wa Patriotic Alliance. Ga ba tsena mo ditulong ka khanya gore ba tlo go thusa batho. Ba tsena ka khanya gore ba tlo go bona go iphidisa. Dikgethong tsa tlatsetso ka kgwedi ya Hlakola, ANC e hapile woto ya pele masepaleng wa Solplaiki ka divoutu tse 926. Bobeding ebile mokga wa DA ka divoutu tse 729. Ati Patriotic Alliance ifumani divoutu tse 713. Ferguson's personality speaks to the values of our party. He stands up for what's right. So I am extremely happy that he had the courage, and I duly respect him for that, to step away from something that he doesn't agree with, something that does not serve the people. Mohlopholli wa ditaba tsa dipolitiki o re ho itokolla mosebetsing ha molekgotla enwa ho beha ANC mathateng dikgethong tse tlang. The current defection will also affect the African National Congress greatly. It is also worth noting the growth of the Patriotic Alliance as well as the Freedom Front Plus in the Northern Cape should be of great concern to the African National Congress. Tebello ke hore Komishini ya dikgetho e tla hlophisa dikgetho tsa tlatsetso matsatsing a 90 ho tloha ha jwale. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley. Ba iba mameletse maemo a batang a lehodimo ba dulang setrateng sa Lilian Ngoyi se thefutsweng ke ho phatlwa ga se sitsing sa tropo ya Johannesburg ba ipileditse hore motlakase wa bona o hokelwe ka potlako. Ho phatlwa hona ho etsetseng ka mmila ho kginne tshebetso ya dikgwebo tse ngatanyana bohareng ba toropo ya Johannesburg. I just want the government to do something for us, at least to talk to them, at least they can start working. Ba ahi ba dulang haufi le sebaka seo ketsalo ena e etsetseng ho sona ba re ha ba dudisehe. We may see if the government does not maintain the road and the infrastructure, so maintenance is very important. Ho senya meralo ya motheo ya metsi le motlakase ho baketse ba ahi mathata a maholo. Nothing has changed in terms of the electricity supply in the inner city because of the dependency that City Power has on other departments, including emergency services and disaster management. Bahlanka ba makala molao ba ntse ba beile maemo leihlo setsing sa toropo ya Johannesburg.
Lenin Ngoyi Street, better known as Bree Street, remains closed off to traffic. That's between Pixley, Gaseme and Wanderers Street in the Johannesburg CBD. Matsholo a hlwekisa a ntse a tswela pele nakong ena eo khamphane ya gase ya Egoli e ntseng e hlahloba meralo ya yona ya motheo. Lefapha la dirashwa le qhiletse thoko menyenyetsi e reng ho phatloha hona ho bakilwe ke diketso tsa ho rafa ntle le molao. It's the zamas that are digging under the roads and that they foresee a collapse of Joburg. Baahi le bahwebi ba sebeletsang karolong ya toropo e angweng ke ho phatloha hona ba tla nka nako ho iphumana pele masepala wa Johannesburg ho phethela ditokiso tsa mmila. Mollo o bileng sebakeng sa ho boloka ditaere tse seng di sa sebediswe Bisisvlei Lichtenburg North West o tingwe le ha o ntse o na le musi o kunkellang dikarolong tse ding. Ditaere tse bolokilweng sebakeng sena tse sebeditseng e sale e le ngongoreho baahing ba Bisisvlei ba neng ba re di ka ba bakela kotsi. Jwale seo se phethahetse. Ba ntse ba ipotsa hore na ho tlile jwang hore sebaka sena se sebetse ho saka ha nongwa maikutlo a batho. Living three houses from here, 3 acres from here, and it's a big concern because there's a smoke and everything is coming into our houses. We must do everything over. DA e re lefapha la tikoloho le tlameha ho jara boikarabelo. The minister failed in its responsibility to do compliance and do oversight. Ho sa le jwalo, lefapha la tikoloho le re maemo a tlasa taolo mme lefapha le tlotla ka tharollo ya moshwelella. To provide a permanent solution to the potential hazard the current depot poses, the Waste Management Bureau is in discussion with the cement industry to increase the volume of tires they use as fuel stock. This will be coupled by the development of strategic waste tire depot on the cement kilns mining land away from communities. Ha ho batho ba hlokahetseng kapa ba tsuleng dikotsi ketsahalong ena. Selwane Gagau, SABC News, Bisisvlei. Baahi ba beleditse majwe a bona majwe a mabitla khampaneng e a betlang ba tletleba ka hore monga yona o ba tlhekanyeditse tjhelete ya bona eo ba e sebeletseng ka thata ka mora ho hloleha ho ba fa thepa ya bona. Lefelo leno e ne le dikantoro tsa kgwebo ya ga dikgale Tombstones ba re ke go tswa mafelong a akaretsang Mpumalanga ba duetse diketekete tsa diranta go bona matlapa fela ga ba rebolelwa ditirelo tseo. Ntlha e botlhoko ke gore mong wa kgwebo o na ngwegela bareki mme bangwe bao ba tlhagisitseng dingongorego tsa bona kwa ntle le go ikitsisi ba re seo e ntse le rumo gape mo dipelong tsa bone. Re patetse the amount of 8,500 last year. Ha re fetsa patela ba re botsa gore letlapa ba tlo lekentsa within 6 weeks. Ra ira di-follow-ups ha re di-follow-ups ha re fitla receptionist a re sa kry-a motho. Lefelo le jaanong le dirisiwa ke borakgwebo ba matlapa ba bantšha bao ba batlileng ba tshelwa ke madi a kgofa ka ntlha bohonehone ba kgwebo ya ga dikgale. Others, they were so angry due to the huge amount that they lost. Others, they were bullied in different ways that they felt that we also knew what is happening around the encounters that they faced. Mapodisi a Northwest a re go butswe dikgetsi di le mmalwa go latela seo. Hebron Police registered 30 counts of theft between 2021 and 2023 against the suspect. Le fa gone bareki ba le bantsi ba letile gore tshiamo e diragadiwe bangwe ba gatetse pele. Molemo ne motho SABC News, Pretoria. Dipapading banyana Ethiopia le Sweden hosane Wellington dipapading tsa mohope wa lefatshe wa basadi. Papadi ena ke a pula madiboho ho Group G mme Afrika Borwa ena le tshepo ya hore e tlile itshupa papading ena. Le ha hoja Sweden e tsejwa e le naha e matla empa banyana e ikemiseditse tlholo papading ya hosane ka ha e tseba a mang a mahwa eo naha ena e ya sebedisang. Afrika Borwa e sa tswa bapala le Sweden makgetlo a mabedi ho di-Olimpiki athe ka 2019 papading ya setswalle bobedi dihlopha di ile tsa bapala ka ho lekana. We know a lot of each other. Like they're going to analyze us, we've analyzed them, and we're feeling really confident. We've worked really well over the last couple of weeks on how to be better in certain areas, and we're looking forward to the game tomorrow.
For me, it's only this game tomorrow against South Africa. So I know, as a coach for many years, I know that expectations. You never know what's happening. It's this kind of what football is about. You never know what's happening. So we full prepared for the game against South Africa. If you play good there and win the game, 3 points, and next game Italy. Papadi ena ya Pulo Madiboho ho Group G e tlo kala ka hora ya bosupa hoseng. Moifo wa ditaba tsa Sesotho o entse o lekane phirimaneng ena mme Bolipi bo ya latela. Ke o ta.